Ukapatawa kawil talwara identidades que te portanza mayampi kut anitarakiki Bolivia TV intaniri bonata barca ceraka. Akalwada harus kipt awayani wa Radio San Gabriel yatiay uthata. Kuratija pasiri tunka piskari uro akamar suachoka paksita halak kipada hasokta tunka kimsa kalyakoni marwa pokant wairaki. Watokitwa kawil tatadakampi arus kipt awayani kurha makisa kuna baransa utayasi wayataina hichak kuna amtanakampi sarta yasiski watokitwa kawil tatadakaha arhait awairak stari. Wasan pikat siwa hilata Juan Saucedo Kispejo paja ka Radio San Gabriel Toquina Yatichirrakiwa, Ukabaraki Hiwasan Picata Sirakiwa Hilata Juan José Copaja, paja Radio San Gabriel Toquina Irnakerraki, Ukamaja, Upanakam, Ekiponi, Arunt Siana Rakata, Hilata Juan José, Upambe, Hilata Juan, Walipone, Wakichawir Purtantaja, Bolivia TV Intanir de Campe, Arunt Siane. Bueno, aski Wilita Urasaki Panaya, Hilata Edwin y Tapacha. Televisión istiranaca, hermanos, hermanas, tíos, tías, calcan hay anchito y chisto, panacá aruntanyana wipas así. Hayaki para Hilata Juan, Walikpone, Wakichawir Sport Antaja. Hilata Saucedo, Walikpore, Wakichawir Sport Andarut Siane. Walikiwa komaste aski wiltakipan Aymar marca chirinaka kamisaki hila kulyakanaka humana karo arumtanib kharaksna nyapone anchita chapu sartasip karakpacha. Aymar hilanaka wali wiltatu sartastan komaste hayayakipan sasiyan arumtasiñani. Hayayaki para Hilata Saucedo, Walikpore, Wakichawir Sport Antaja, sino para Carusa, Hawailt Ayari. Hilata Juan Radio San Gabriel e Atieño Taja, Kunam Tampisut Esiwai, Kunamarat Pachasa, Umarakaja, ka Radio Toquina Hasarte Asip, Tawatoki, Barca Chiracaro, Uint Eyania Calwana Jai, para casa Uintasinip Caracpachawa. Checas como Hilata Edwin acá 1955, camarano Utazo Betene que ya Peñas, provincia de Los Andes, Ucana, acá hermanos padres marinólogos americanos no cae. ¿Cómo? Estados Unidos se toca tu panacao un estado a tener que Peñas Uxaro, Ucata Xaroja y toda la que tiene San Pedro Xar. Ya. Ya Ucata Panacaja ya Nairaja Curanaca padres están Panacaja más tiempo limitado que Utjapjaraki, ¿no? Más pescamara, tuncamarco. Este caso de Camaro Panacanaca Gañapaja, Panacasal, Radio San Gabriel estaba a Arzobispado Haitawa Jataina. Copacha Monseñor Manzique, obispo Escatena Cachuquiao Marcana, Paro Haitawa Jataina, obispo Manzique, Paja Hermanos de la Salle, el Colegio de la Salle, Paro Saraquetaina, la Humana Canaira Satayapus. Panacao Churcama Irptasipke, acá Radio San Gabriel al servicio del pueblo Aymar. Kuna amdana campesa sarte sipticha kamaja hilata, kuna wakicha wirakasa upsitohida hawint ayataskeh. Acá en Japá, chama sumam tawim, ¿no? Mayaja cuestiones de religión, evangelización, ¿no? Que suma valores, cultura, que toqueit. Y mam tawiste educación. Kun hamsa uyan kelkanya, nairaja ukaja haipacha marcan kala este chukiao marcat khani utkante kama ka provincia Pacajes aroma ko karana kloais inkisi Pacajes sintach en kan karani autos takis utkante ko tukam tawe kunham se aymarana ka naira walta to utkatena han lit asiri ko naira it nairisters ko kataki am tawe ma educación ko kataki am tawe Kat mayam tawa promocional serakino kaha sarnakawisa no kunam pes irpnak kunam saber iwas aymara kulyak hilata nakaha ber kaya na rahan pun uncap kante por panaka sumap nakanya tephan kat kunham so ukaroha aber naira kataro kunham irptarak nuk kat ukana kam tawin ko kim sam tawin piwa utasoy churkama sariataski Laki bola hilata José, Cabatao Barca Cheraca, Radio San Gabriel Toqueja, Askiri Jabawa, Hichuro, Akuruda Cabaja, Aymara Hilaculia Caracaro, Chamanchas, que Curaibar Amtarak Toque, Radio San Gabriel, la voz del pueblo Aymar, asesina Wintadaraki Chahai. Yatakau Yatichawita Arskasidha, Hilata Saucedo, Hupawa, Arhait Arakstari, Hilata Saucedo, Kuna Amtarak Toque, Satichasis, que Radio San Gabriel Toquenaha, Niawa Utnaya Pasiri, Huracán Hawaiatana, sea San Gabriel, que departamento de idiomas, Ucanacao Tijanchilata.
Wali kiwa helana kuya kanaka wali askiwa markachiri nakara khana istaña kunala ikuteja San Gabriel Radio Aymar markan arupa sapawa kichawen chamanchas karaki hichakamasti soqtatunka kimsa qalqoni marawa puqanta wayje ukamarani hiwaka waira utaja ukamasti Aymar hila kuyakanaka Aymar chachila wichanaka Aymar waintawakunaka Aymar markachirinaka sabhakiwa San Gabriel Radio ha ma hachayataqañuta kaspasa ukamauna nakatakisiu San Gabriel Radio ha Aymar hilanakaro kuyakanakaro parqta yapqitosiu kunay man yatichawinaka uthawai sasina ukatwa chaqanais ñani kunalay kuteja hilata José Copaja qanais awaiki utatapata hichakama aka Radio San Gabriel, la voz del pueblo Aymara, Oxatoquenja, Yatichaweja, Utatapat Hichakamaja, Yatichaweja, la cancha taquisquiwa. Con la icoteja, Kayamaranakanja, alfabetización o camaraki, evangelización o capa, Hacham también, Agaste Utesitaina o Cambi Hichakamaja, Saranta taquisquiwa. Con la icoteja, alfabetización ukanja ullanya qilqaña ukawa Aymar hila kuyakanakaru kitinakas istawayapqa ka hachawayra uta yatichatana kunalay kuteja San Gabriel Radio ha kawkantejan yataqaña uta utikeja ukakamay portawayeja haneja yoka taqpacha ayllunakana suyunakana markanakana utkataynatej yataqaña utanakaj kayamaranakana ukatpi ukakan portatayna kwatwa taqpach hilana kuyakanakara ullanya qilqañwa yatichapqatayna kachata ukamatwa maranakajan ma kiptaskaraki kunayman yatichawi utqatayna komasti utjanwa kayamarankan hayaticha utjatainawa akasti ma hilata wali qamasani akasti Aymar kunkini Aymar markar yanap hila hichaq saraway haraki hane akan kawajite hermano Jaime Calderón Manrique hupapi utetainaha Sistema de autoeducación de adultos a distancia, Saad Radio San Gabriel o Kamsutini. Kuna am tampisa utetainaham, utetainau kasti Aymar markar yatist enyataki. Kitena kateja hane ullanya qilqan yatibki hupanakaru yatist enyataki. Kitena kateja han bachiller tukt ayap kiteja hupanakaru yatist enyataki. Kau kante han yatekan utak utkeja ukar purt enyataki. Ukasti khairu atokero junto markaro suni pata uksa urakinakaro kau kailo nakante han yatiche utkeja uka kunkimpi utetaina. Kamasti huk ayatichiri nakampikio kalantataina. Ukaja sistema de autoeducación de adultos a distancia Saad Radio San Gabriel ukasti kachata wali kamasampi sanantawaje. Ukatwa yatistatana ukaja sisnao Castilla arunja sema a distancia ukama aspao. Aymar hila kuyakanakaja yapumpi uywampi ukamastana. Kitena kateja uywampi kamastanja ni pachanik tanteja kuna pachateja upanakaj pachanip keja ukawa akaj cartilla naksisnawa hiska pankanak no cartil sokanakawa akaj yatichirina kaja qilqtapjataina ukanakaw akaj Aymar hilanakaruja churatana lakirtatana upanakaj pachapa utji uka ullartapjana ullartapjana ukatu yatiqapjana ma uru ukatja absusipjeja akaja yantawi uñasteñataka kaw jaqams yatiqtataina ukama tainapi akaja sistema de autoeducación de adultos a distancia ukakun kimpipi utesitena walimos bachiller tukuya pje ukatoqina bachiller tukuya pjeya ukatja etapa ukama sarantataje qaltatawa señane alfabetización ukampi ukaj kun jamas ukaj alfabetización sisnawa kaja inicial pre-kinder ukama gaspas ukamay alfabetización Aymar arutaya arstaña qilqaña yantaweja utjej alfabetización qaroja etapa A ukaja etapa B etapa C etapa D etapa E etapa F ukamano ukama esa etapa F ukaja bachiller kaspas ukam etapa A ukaja primero segundo de primaria ay komanay etapa B ukaja tercero y cuarto de primaria ay komay sarantawayan etapa F komay bachiller bilingüe komay tuktayapjan Aymar hila kuyakanaka ukatwa Radio San Gabriel ukahawali chamanchatana kachata sanantawai walja hilanakawa bachiller tuktayapje bachiller tuktayasonsti hachayataqañutanakaro mantrantap hichajaka etapa sukan kunasi atichatana Aymar aro qaltata etapa alfabetización etapa A etapa B etapa
C, etapa D, etapa E, etapa F, ukan takpach, etapan Aymar adu yatis tatang. Ulyanya kilkanya. Ukat pi bachiller bilingüe ukama hupanagattuk tayaphan. Ukat sani uka kikiter, matemática, lenguaje, ciencias naturales, sociales, lenguaje, ukatha, sanyani física, química, ukana kau yatichatang. Ukatha, ukampisa, yatis tatanwa akaste Aymar sarawinaka, Aymar kahalup iwinaka, Aymar arhtawinaka, kunayman akaha muspar kanyanaka, lak achichilnaka, yatip hataynak, ukanaka qilqtatah, ukaha kunanakas akah Aymar hakawin utkawayaha, pacha sarayrinaka sistanwa, lumasanaka sistanwa, ukanaka qilqtata, ukatha lak achichilnaka, kunayman sawinakan hupanag yatip hanchikamuin, ukanakas qilqantataraki, ukama pe uka kartilla nakan qilqan tatak hiskawinakan kun hamas kayamaranakan Aymar markah sartasina kun hams Aymar hilanaka hakapkhana kun ampis hakapkhan kun slurapkhan kun hams choks achuyapkhan kun hams qirwatoqinha achuyapkhan kun achuyapkhan moqsa achunaka tonqo ukanaka huntumarkan kunaks achuyapkhan taqi ukanaka utkawayeja ukatham ukat pisistanja bachiller bilingüe tuktayab sinsti hachayataqan utanakaru imantran tapjeja akastañani aka Universidad Mayor de San Andrés uksatoqinja waljani tuktayabjeja hani uka kikitej aka sat Radio Sangil uksanja wali chaman hilanaka wali qamasan hilanaka chikamu yuni wali irpir kunkini nakay mistapjeritainaja ukat wasistanja formación ideológica liderazgo ay kom sisnay Castilla lanong ukana kam yathat aphatainak musparan hama hilata Halil aquí para hilata saucedo kabatao ko para ka kalwar aruskip ask tanu kaboriski wa Radio San Gabriel toqi haskiri kabawa yatiqaw yatijawi barka chirakaro chamanchaski ukamata taqini sa ulyart abkhayana kapatak taqini sa askiri kama qilqt asib khayana kapataki katoqi wa naira pachanakat pacha chamancharaki sa sida ko para kaha sa wayap kharaksto ina sa hilata saucedo qilqanta sip qilqanta wana kaqistratas kiti kay kun kama kisa katoqi barka chinakar yatiya wayani walikiwa ka Radio San Gabriel, la voz del pueblo Aymara, uxantoqeni chaja, sapamarat jamawa, hachan chatakiski. Con acá sistema de autoeducación de adultos a distancia, ukaji chaja, yakaso tiene jewa, ukaja chaktaya tajeo, sutej turka kiptataje. Centro de Educación Alternativa Radio San Gabriel A, Ukamajewa. Ukamaraki Centro de Educación Alternativa Radio San Gabriel B, Ukampayaru Taktatajeo. Acá radio emisora educativa ay como haragukaha kimsagas pasu kamaje anchita wakichawina kayak ukamaste akaha sea Radio San Gabriel a uksanja educación permanente ukaje ichak con saismoni educación permanente ukaja siwa akaha organizaciones sociales ukarch amais teñatakiwa akaste cursos cortos ukamaraki cursos largos cursos cortos ukanja sañani curso taller de liderazgo oratoria leyes constitución convenios internacionales con ayman toqueta no akaha yapu chain toqueta uywa chain toqueta akaha kitena casa yapumpi uywan pakastanja con ukana karchamais teñataki fortalecer y potenciar a las organizaciones sociales a los emprendedores productores ukamasis na castellano upana caro ukau educación permanente sata hanicha ukakikite kuya kanakaros ukakikipach amais tataha kakunayman isinak itanyatip haraki sautanya o chuktanya tip khekwato kuya kanakan isinakapa ukanakwa yatis tataraki hichaha kaha sea Radio San Gabriel B uksatogenha bachiller tukt educación adulto ukam satarakipi kitena kasan bachiller tukuyap kha hupana ka qilq esip khaspau bachiller tukt esip kaspawa ukamasti hupana katakipi ukan kha ukaki para kiwa ka área técnica sistano no ka pollería ukamaraki tejido a máquina gastronomía manqaphaitanya kunayman ka musqa hiska hacha tantalur tañanaka educación permanente uksans ukaki kiparaki ukamaya Radio San Gabriel ukajas castellano sistano es una imparte una educación muy compleja que nadie puede comprender ni kitis amoy kiticha kamaha muspasip kakiwa Radio San Gabriel uksatoqen uksatuk erinak bachiller tuk erinak wali qamasan wali chikin amoynak chaja churna kanha concejales concejalas senadores diputados ukamas ministros viceministros makatkhap harakia Radio San Gabriel ukatoqenha aka kamachirusa nairtia sañani nairhak satano aka ley 1565 reforma educativa ukarusa nairt wayi ukatok Radio San Gabriel ukatay ukanak tak tap tap ukarhama waqt ley 070 Avelino Siñani Lizardo Pérez ukasa
Esterakia, nair tatarakikia, ukaro unya kip tapjeja, ukar hama kichurunja, akaja alfabetización, post alfabetización, ukanaka sarant etarakia. Ukatuanaha hilata chikas aymar hila kuyakanaka, hupatakiu. Aymar hila kuyakanaka, hupham chikanta tatan waka orak pachana. Takiu hatu wakaja internet taipe istanipje, internet taipe wali hupanaka kilkantanipje, radio sangiru kaja takiu haro port ataraki, ukamas de ichakamaja, yati chawin pak saranta takiskiu, takiu Halaki para hilata saucedo kabata para acá pe calwara ruski pataski urata barca chiraka hilata José tu cuija yataki radialistas para acá runt oñana calwara tu cuija chakasa halal oñana y walhaniwa televisión tocana programa cabal radio radios comunitarias y municipios que se han tocado radio na casa panecaro halal oñana chakasa ani hasila kita radio altañas aneja y kota que cualquier kita ni gobiernos churquita para un periodista, para un comunicador es autosostenibilidad, además tienes que tener mucho compromiso, hay que tener amor propio, entonces yo creo que con eso uno lo hace, la radio, entonces una felicitación, un abrazo a todos los radialistas que trabajan, que hacen esfuerzo. Yo creo que una recomendación tal vez, algunas emisoras de repente están en los municipios, quisiéramos, supongamos, realmente hacer programas educativos. Así es, hermano. No música chicha, yo digo, ¿no? Es que eso no nos ayuda. Así es. Entonces, iba a ser que más amuita como cochita, bueno, que tacañas poco, igual hay más na caro nairar ipsos cañeta iplas cañeta, cochaman pihilat kuyakan ka yatirir na periodista na caro sa maaruntaw, ¿no? Halaki para hilata José tu cuija yataki bauquita saucedo oyar. Walikiwa hilata Edwin markachirinaka chikasa San Gabriel Radio Hanipon armasiñadit akaste Istaña ukamaraki tumpañan señan takpach kitina kasaka San Gabriel Radio ksetoken irna kawaitan hupanakaro halal tañani halala naira katar sarantas kakinyan Aymar marka arqtaiñani Aymar markar chamais tañani sas uka kun kimpi puni ukan wale hach aspawa ma kaw hakan chita arstas kan hilata wale hach aw aros kip tañani uka kikite wale akak pachas utkas paha aros kip tasna ukamasti Radio San Gabriel ksetoken ha irna kanya takiha naira katak Aymar ariyatinya mak ukan birusa Aymar sarau untanya mak ukan birusa Aymar kunki uka kunkimpi wa irna kawiro mantrandanya bak ukamo irna tatak ukatwa Aymar markak siha San Gabriel Radio penanakak arktapta wiltapta ukan biraki ikint khatsasin ma yati chawikas pos kamau nanakaro arktayakit yati chapkit sasin kamasti waliki halayaki pana kamasti hiwasaha chamanchas kakinya Aymar markaro hiwasan Aymar arusani chakta inyaktanti kamau arsus kakinyatanwa qilqawa arsu bimpeja hakas kani wa Aymar aroja ukama hilata saucedo kamatawa barca chiraka akalwara hawil adarkampi hilarakampi arus kip awaitar kurfa Radio San Gabriel toqe artes wayi kunam tampisa hicha kururakan khatas ko doxa mint aya waya paraksto kamara rakampi akawa kichawi tukuya wayare rakampeja ya qawru kabaya hikisika aya ya kifa